Postoje trenuci na marketu kada jedan veliki događaj odredi kompletan tijek cijelog tržišta kasnije i onda kad se dogode velike stvari, kad gledate unatrag, onda kažete oh my god, pa baš ono je bila jedna od takvih vijesti koja je sve to odredila. I zato ćemo se danas baviti s jednom takvom jako velikom vijesti i zato vas pozivam, ostanite do kraja ovog videa, mi smo natrag za 9 sekundi. Ljudi, veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Kripto teme. Sad ću vam reći jedno moje vlastito mišljenje i neka na tome ostane. Ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Vi ćete sami za sebe uvijek donositi odluke i sami ćete vući poteze na marketu i svaki vaš potez mora biti isključivo rezultat vašeg vlastitog istraživanja i promišljanja. Ovdje ništa ne smijete shvatiti kao savjet, nagovor ili sugestiju. Sada ćemo malo pričati u početku o Bitcoinu i pozivam vas da ostanete od početka do kraja ovog videa. Hvala vam najljepša, ako još niste, postanite naš subscriber, hvala i vama. A vi svi koji ovo gledate, 5 sekundi vremena će vam trebati, ma ne 5, 2 sekunde vremena. Tu dolje vam se nalazi like. Ajmo, opalite like. Hvala vam lijepo na 5 godina jednog ludog putovanja. Srce mi je na mjestu znati da ste ovdje i pozivam vas još jednom. Razvalite toliko jako tipku like da vam bude neugodno. Idemo malo pogledat Bitcoin. Ovaj tjedan $4000 skočio za $4000. Znači išao je od koliko? Od 112.000 do 116 natrag gore. I sada gledam razni kripto mediji prenose informaciju koju su dobili, potvrdu su dobili iz samoga vrha, iz bijele kuće i čini se da smo na pragu velike vijesti. By the way, kad smo već na desktop računalu, čisto da znate, evo ja ću sad ovdje kliknuti na swap, ugradili smo još jednu opciju, pa evo da vam pokažem. Sada imamo i vaše your notes. Znači ovdje možete kliknuti i ovdje možete zapisivati neke vama bitne stvari, što god vi želite dok kupujete, prodajete kriptovalute. Ako mislite da ima nešto važno da se istakne, evo ja sad tu pišem gluposti, niko vam ne brani, znači raditi vaše vlastite zabilješke, onda se vratite, šta ja znam, na Dex Hunter, želite nešto kupiti, nešto vam je zanimljivo, kliknete ovdje click here swap and burn i možete onda ovdje kupovati i prodavati razne tokene koji su napravljeni na Cardanovoj mreži i Dex Hunter će fijeve slati na jednu posebnu adresu i onda ćemo mi sve te fijeve iskoristiti za kupovinu i spaljivanje Song tokena. Tako da brutalna priča, ali nećemo sada pričati o tome. Sada moramo pričati o Bitcoinu i moramo pričati po meni jednoj velikoj vijesti, a to je vijest da će Donald Trump svaki tren potpisati uredbu sa kojom se dozvoljava, sad ovo dobro poslušajte, uredbu sa kojom će se dozvoliti američkim, znači 401k, da po zakonu bez ikakvih problema mogu jedan dio diversificirati u Bitcoin, recimo, svojih sredstava. I sada to nikome nije kao zanimljivo, nešto velike vijesti. Međutim, pogledajte malo sa koliko oni kapitala raspolažu. To je brutalno velika cifra. I sad zamislite da kažu od sutra, od prekosutra, ovo smo uložili u vjetroelektrane, ovo smo uložili u neke tankere koji plove, ovo smo uložili u obnovljive izvore energije, ovo smo uložili u neki bankarski sektor, ovo smo uložili u neke poljoprivredne kompanije, ovo smo uložili u S&P 500, ovo smo... Gdje bi mogli uložiti još 2 do 3% portfelja? Nećemo puno. Ajmo 2 do 3% da stavimo na još neka tržišta za koja mi vjerujemo da će napraviti nešto, za koja svijet vjeruje, gdje postoji narativ da će se dogoditi velike stvari i onda kažu vidi ovo, pa mi od danas možemo kupiti Bitcoin. Koliko ćemo kupiti? Za 100 milijuna, to nam je malo. Ajmo staviti 300 milijuna, ne? Jer oni raspolažu sa takvim iznosima da je njima, ti milijoni, to je njima crno ispod nokta. I oni kažu, vidiš čovječe, pa od danas možemo ulagati u Bitcoin. Ovo su velike stvari. Mi smo navikli ovdje mirovinski fondovi da ulažu u propala brodogradilišta, u neke državne projekte od nekih lokalnih mafijaša, ko zna što. Trpa se novac, mirovine vaših očeva, vaših djedova i baka se na našim prostorima trpa u razne gluposti. I u Americi će sad baš takvi fondovi moći ulagati u Bitcoin. Kažu da je potvrđena iz vrha. Vidjet ćemo da li je potpisana možda u trenucima snimanja ovog videa, da li će biti potpisana možda u toku dana, u toku tjedna, mjeseca, nebitno, i ako je dogodina, velika je vijest. Bitcoina nema. Nema ga za svih. Ne možeš ga duplirati, ne možeš ga duplicirati, ne možeš ga kopirati, ne možeš ga umnožavati. A potražnja raste.
Događaju se lude stvari. Ljudi, istražite Bitcoin.